Muri Afurika y'Epfo abatanga amakuru ku byaha n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko bamaze gufasha mu gushyira ku karubanda amahano yerekeranye na ruswa. Nubwo ibyo babikora birabashyira mu kaga gakomeye yaba bo ubwabo ndetse n'imiryango yabo. Martha Ngoye yari umuyobozi ushinzwe amategeko mu kigo cya leta ya Afurika y'Epfo cyitwa Passenger Rail Agency kigenzura ibijyanye n'ingendo za gari ya moshi, ubwo yatangaga amakuru kuri kontaro za leta zakozwe binyuranyije n'amategeko zifite agaciro kabarirwa muri za miliyoni nyinshi. Aho kugira ngo abishimirwe nk'umuntu watanze amakuru yakomye mu nkokora icyaha cya ruswa, ahubwo umukoresha we yamwirukanye mu kazi. Ubahanganye n'urugamba rurerure kandi ruhenze rw'amategeko ngo abashe gusubizwa mu kazi ke. Ibyabaye kuri Martha bigaragaza ingorane zihanze abatanga amakuru ku byaha bikomeye muri Afurika y'Epfo. Aganira n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ku ngaruka ibi byamugizeho, Martha Ngoye yagize ati: urumva no mu ntekerezo byagize ingaruka zikomeye cyane, atari kuri jye gusa ahubwo no ku mukobwa wanjye ndetse no ku muryango wanjye, ariko nabaye umunyamahirwe ko nabonye urwego rumfasha. Mu gihe Martha akomereje urugamba mu by'amategeko mu rukiko ngo arebe ko yasubirana akazi ke, yinjiye mu muryango wa Societe Civile uherutse gushingwa witwa The Whistleblower House, utanga ubufasha n'inama ku bantu batanga amakuru ku byaha n'ibindi bikorwa biciye ukubiri n'amategeko muri Afurika y'Epfo. Rimwe na rimwe abatanga amakuru ku byaha byagiye bibasaba ikiguzi gikomeye mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Mu 2021 Babita Diokran wari umukozi muri guverinoma yiciwe hafi yiwe nyuma yaho bimenyekanye ko yatanze amakuru kuri ruswa yavugwaga mu ishami rishinzwe ubuzima ryo ku rwego rw'intara. Umunyamakuru Jeff Weeks yamaze amezi menshi akora ubucukumbuzi ku byateye iyicwa rye. Yari mataha imuhira nyuma yo kugeza umukobwa we ku ishuri, ubwo yagabanyaga umuvuduko ngo yinjize imodoka mu gahanda kajya iwe, indi modoka yamuturutse inyuma, hanyuma abagabo batatu bamisha urusasu ku modoka ye bamurashe inshuro 12. Icyo tutari twakamenye twaje kumenya nyuma y'amezi menshi ibyo bibaye, nuko mu byumweru bibanziriza iyicwa rye yari yatahuye amakuru y'ubwishyu bw'inyerezwa ry'amafaranga, hanyuma akayamenyesha abamukuriye. Yifuzaga ko hakorwa iperereza ryihuse ubwo bwishyu bugahagarikwa. Yewe n'iminsi mike mbere y'uko yicwa yoherereje umukoresha we ubutumwa bugufi avuga ngo aba bantu bashobora kuduhiga niduhagarika amafaranga yabo, ndetse ubuzima bwacu bushobora kujya mu kaga. Kandi byaje kugaragara ko ibyo yavugaga byari ukuri kuko yishwe nta n'icyumweru gishize abivuze. Cynthia Simper n'undi watanze amakuru ku byaha washyize hanze ruswa yavugwaga mu ikompanyi ya leta ya Afurika y'Epfo ishinzwe iby'ingendo zo mu kirere, avuga ko abatanga amakuru ku byaha n'indi migirire inyuranyije n'amategeko ari bamwe mu bafite uruhare rw'ingenzi mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Uko mbibona nuko abatanga amakuru ku byaha mu by'ukuri ari abantu b'ingenzi mu kurwanya ruswa, kubera ko aribo bashyira ahabona ndetse bakamagana uburiganya bubera aho bakorera ruswa se, kandi bakaba aribo ba nyambere mu kubigaragaza. Dukwiye rwose kubafata neza aho kubahindura ibitambo. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yemera akamaro ko kurinda abatanga amakuru ku byaha. Yiyemeje kuvugurura itegeko risanzweho ryo kurengera abatanga amakuru ku byaha nk'imwe mu ngamba zigamije kurwanya ruswa mu gihugu. Dr. Ogriesa Radrovich wo kuri kaminuza ya Johannesburg akora ubushakashatsi ku kaga kugarije abatanga amakuru ku byaha. Avuga ko impinduka zikenewe kugira ngo amategeko arengera abatanga amakuru ku byaha yongererwe ingufu. Nibwira rero ko icyagira umumaro ari ugusubiramo itegeko, hakagurwa uburyo bwo kurinda abatanga amakuru ku byaha, ndetse hagahanwa abo babihimuraho. Ikindi cya kabiri cyaba ingenzi cyane ni ugushyiraho imikoranire ikomeye hagati ya leta n'imiryango ya Societe Civile, hagashyirwaho urwego rwihariye rwa leta rwajya rufata imyanzuro kuri ibyo. Martha Ngoye we agasanga ukuri ariko gukwiye gushyirwa imbere ya byose. Uko byagenda kose ni ingenzi ko abatanga amakuru ku byaha babwiza ukuri ubutegetsi. Niba rwose dushaka impinduka muri iki gihugu, tukaba dushaka kugira umurage dusiga n'ahazaza heza ku bana bacu, abantu bagomba gutobora bakavuga. Abatanga amakuru ku byaha baracyari isoko ntagereranywa y'amakuru mu rugamba rwo kurwanya ruswa no kurengera demokarasi. Ariko abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bakomeza kugaragaza ko batarimo kubona ubufasha n'uburinzi bakeneye cyane muri urwo rugamba.